Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hashimwe Imana Data Amshukuru Bwana Yesu Kristo duhaye ambaye ametupa jioni nzuri, mugoroba w'ibyishimo n'umunezero, jioni ya baraka ambayo tunafurahia, mugoroba wumva ijambo ry'Imana, jioni ya kulisikiliza neno la Mungu. Imana duhaye ubu buntu bugeretse ku bundi. Mungu ambaye ametupa neema hii Isimwe kandi habwe cyubahiro. asifiwe sana. Sema amen. Amen. Shimiye abamama cyangwa se Gerizimu. Tumeshukuru kwa wamama ama Gerizimu. Umusozi Gerizimu Imana ibaho umugisha. Gerizimu Mountain, Mungu awabariki sana. Abayobozi Imana ibaho umugisha. Viongozi, Mungu awabariki sana. Abayoborwa bose Imana ibaho umugisha. Wamama wote Mungu awabariki sana. Kozi kiza Imana kibahera umugisha. Umefanya kazi njema, Mungu awabariki sana. Kuremesha ubutumwa bwiza hano hantu. Kuleta injili njema hapa. Mana ijuru ibaho umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Ndabashimiye gose. Natoa shukrani kabisa. Ndashimira abatumirwa abashitsi. Nimeshukuru kwa wageni. Twabonye abaririmbyi bavuye muri Grace. Tumewaona waimbaji kutoka Grace. Mwaje kare cyane. Umekuja mapema. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mungu awabariki sana. Turabakunda, tunawapenda sana. Ndabishimiye gose. Tunawafurahia sana. Turishimira abaririmbyi bavuye Release. Tumeshukuru kwa waimbaji kutoka Release. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Mungu awabariki sana. N'abaturanyi bacu Ni neighbors wetu. Imana ibagirire neza cyane. Mungu awabariki sana. Turabishimiye cyane. Tunawafurahia sana. Turashimira mwene data Janvier. Tunashukuru kwa ndugu Janvier. Naje namwumva gusa. Nami nilikuwa nikimsikiliza, nilikuwa sijamuona. Nari ndaramubona. Nilikuwa bado sijamuona. Nanezerewe cyane kubana na Janvier. Nimefurahia kupata Janvier. Umusore mutoya ufite abana babiri. Kijana mdogo ambaye ana watoto wawili. Imana imumugisha ko yashatse mapema. Mungu ambariki sana kuoa mapema. Imana ihimbazwe cyane. Mungu asifiwe sana. Ninamsupport sana ama ninamfurahia mtu anaoa mapema. Kubera ko njewe nashatse nkereje. Kwa sababu mimi nimeoa ni late. Sanga mwasaranisha. Nimekugundua hasara, kwa hiyo bashaka basanze mwasaranisha. Wakina shaka wameoa nao wakikuwa late wameona hasara. Pastor butoto nuko. Pastor butoto hivyo. Rero umuntu yashatse akiri muto. Mtu akioa ako mdogo. Myaka 20 mu myaka 18 20 21 22. 18 20 21 22. Zamushigikira no kwanje kose. Na nafurahia sana. Uwo muntu azageza biwe aho bagomba kugera. Huo atafikisha watu familia yake mahali anahitaji. Ariko twebwe nabashaka. Sisi na wakina shaka dufite amahirwe makeya kuzubakira abana bacu. Tuna bahati ndogo sana ya kuwajengea watoto. Yeah. Bagasore. Na wakina Evangelist Gasore. Maketa. Bahati ndogo sana. Uzikugira umwana ukazugira ngo numwuzukuru wawe. Nakana na mtoto najua ni mjukuru wako. None asante sana. Asante kwa ndugu Janvier. Uri smart. Uko very smart. Ikindi kandi ndamushimira n'umukristo. Nimeshukuru sana, ni Mkristo. Mubonye kundaririmbye. Umeona gisi ameimba. Imana mwijuru gumugisha. Mungu akubariki sana. Ndashimira mama wiwe. Nashukuru kwa mama yake. Ari kumwe na mama n'umupastor. Nave hasigira tumukomera. Mama yake ni Pastor Ainuke. Imana igumugisha mwe. Mungu amubariki sana. Uyu mama namumenyeje ubundi. Mama huyu nimemutambua juzi. Ariko namamukunda ndahetse. Nikampenda sana. Imana mwijuru gumugisha. Mungu akubariki sana. Kandi yarawumuhaye ni umupastori. Amebarikiwa ni mchungaji. Birantangaje barabajire ngo ninde wowe umupastori hano murabura.
Nimeshangaa sana, wameuliza nana anatamani kuwa pastor. Na nicaye hariya ndavuga ngo abofunga amakanisa bafunga abantu baje mu byashara. Nimesikia ngalao tufunge kanisa watu waende kwa biashara. Niba tuba mu kanisa mutifuza guhagararira Imana, nta kanisa mubamo. Kama tunakaa kwa kanisa na mtamani kuwa kumtumikia Mungu, mumenikata tamaa sana kwa watumishi. Guhagararira Imana, kusimamia Mungu ama kuwakilisha. Yes. Umutamzi nimwe muzamo basuzugura cyangwa nibo bisuzugura? Ni nyinyi mnazarau makuhani, ni nyinyi mnawazarau ama hao wanajizarau? Niba ari mwebwe, kama ni nyinyi, nagize ubwoba, nimeofika sana. Niba udashobora guhagararira Imana mwisi, kama hawezi akirisha Mungu duniani, nijoro ndiworejamo na mbingu hawezi ukaingia. Muri mwebwe na tena kumpenda Mungu haiko ndani yenu. Yabaje abasore? Ameulizia n'abasore. Yeah. Nagize ngo ni mwese. Mwebwe abifuza kuzaba abapastori ni bashira amaboko hejuru ture. Tuone wale wanatamani kuwa mapasta. Nimushega amaboko hejuru nde. Muinu. Ni wande bifuza guhagararira Imana kwisi? Ni wanani wanapenda kumwakilisha Mungu? Nao ni wachache. Mungu awabariki sana. Numvise umupastor umwe gito. Nimesikia pastor mmoja ambaye si mzuri. Ndamwita ko ari gito. Ni mbaya. Je nyine nanamwimvishije n'amatwi. Mimi nimemsikia na masikio yangu. Ndi mu kanisa. Nilikuwa kanisani. Aravuga ngo nuko azasiga. Akasema hata yule ataacha ngo ntakaba umupastor. Asiwe pastor. Mare nshima Imana ko ntari umushirika we. Nikamshukuru Mungu mimi si mshirika wake. Ndaswangira ikibazo ko ntobona abashirika biwe ngo mbabwire ririya jambo avuze nibamara bose bamusige basohoke. Na nikakuwa na shida, ningeona washirika wake niwaambie neno hiyo, niwaambie watoke wamwache. Aravuga ngo ubu pasteri ni bubi. Akasema pastors ni ubaya. Aravuga ngo kumwungeri ni bibi. Kuwa mchungaji ni vibaya. Ngo yararushe, amechoka. Kwa bana be barimuka, watoto wake wakatoka wakahama. Ngo umudamu wakimuka, na bibi yake anahama. Ngo bagira ubuzima bubi kubera bashitse. Wanakuwa na maisha mabaya kwa sababu ya wageni. No. Sasa ngo nuwazasiga hata yule nitaacha. Ontaka umupastor. Asiwe pastor. Ngo sohoke mbaza makuru yiwe barambwira ngo bazabana mukeka. Namane mzemeza. Ngo numurozi. Nikaulizia habari yake, wakaniambia anashakiwa ni mchawi. Nikasema nikaakilisha kweli ni hiyo. Visa agiye muri Amerika. Akapata visa. Ndamuhamagara mu cyumba cy'amasengesho aho twakaza dusenge. Nikamuita katika chumba ya maombi. Mare ndamwira ngo zana uburozi. Nikamwambia leta uchawi. Ihane. Tubu. Yari umugabo w'amaboko munini muremure. Alikuwa ni baba mnono sana. Ndamubwira ngo ihane. Nikamwambia tubu. Zana uburozi. Leta uchawi. Icyuya cya makimurenga. Zana uburozi. Leta uchawi. Yamahwera nubwo barajuguma. Akakufa na hofu. Zana uburozi. Leta uchawi. Analia. Ngwarire arambwira ngo ninde wakubwiye ko ndumurozi. Akaniambia nani amekwambia ni mimi ni mchawi? Nikamwambia ni wewe. Ndakubwiye ko ndumurozi. Nani amekwambia mimi ni mchawi? Ni wewe. Nikamwambia ni wewe. Ngwiwe. Mimi. Uko gakararira. Na analia. Yaragiye muri Amerika. Ameenda Marekani. Sinoreka kuguhamagara nakugaye. Tuzobaho. Siwezi acha. Cyangwa nagize icyo ngubonaho. Nikiona neno kwako siwezi acha kukwambia.
ndamubwira ngo waravuze ngo nuwuzosika kandi mu bana be bose n'abapagani bose. Nikamwambia ulisema neno hili na hiyo neno watoto wake wote ni wapagani. Cho ni kimwe kinyemeza kuri umurozi. Hiyo ni moja inasababisha wewe ni mchawi. Icya kabiri, ya pili, bazaba gukeka, bazaba kuvuga kuri umurozi. Unashakiwa watu wanakuongelea hapa. Tibaza bakwemera kandi uri umupastor. Watu hawaja kuitika na wewe ni pastor. Yamarira gusararira ngo aje akalia sana, tuje gutandukana ya mapfu akapiga magoti nimwombee. Genda muri Amerika. Nikamwombea Amerika na iboni icyo nabonye. Nikamwambia enda huko Marekani waone gisi na mimi nimeona. Zo narabikoze njewe hano mu. Nimefanya hayo hapa umoja. Iyi ni mwishiraho azamabibona nuko tagira nimero. Tukiweka hii ataona ni kwa YouTube ataona. Jewe natangiye kugabura abana banje. Mimi nilianza kuwalea watoto wangu. Namamubwira kwa Yohana. Namwe ngo wowe uri apotre. Nikamwambia kijana wangu mkubwa. Nikamwambia wewe ni mchungaji, wewe ni apostle. Ngona mubaza yo kwa mabwira. Nana namusenge musumena amafuta. Siku moja nimemwombea nikamwekelea mafuta. Utahagarari Imana wobiki. Kama umuakilishe Mungu takuwa nini? Umazi. Una faida gani? Mimi kugira gute? Uko kwa dunia kufanya nini? Mani baba umugisha bifuza kuba bapasi. Mungu awabariki sana, mtamani kuwa watumishi wa Mungu. Amen. Amen. Nashimira pastor twabonye umunsi. Nashukuru pastor ambaye tumeona siku ya leo. Yatubereye umugisha, Imana imumugisha. Amekuwa baraka kwetu, Mungu ambariki. Yigishije neza abamama. Amewafunza vizuri wa mama. Bari abamama bafite amakuru y'abamama. Wamama hao wana habari ya wamama. Kandi icyo nabashimiye. Na kile ambayo nimefurahia kwao. Bari fieri kwitwa abagore. Hari abantu hano bazabanga kwitwa abagore. Hari abantu mu mitima yabo mwo basatu. Mwobona ukuntu bababaye ko bitwa abagore. Hao wanajihisi kuitwa wamama. They are proud. Cyo kitamutazamwubaka ingo bajya bose basenye ingo n'ukwanga kuba abagore. Wale ambao hawajenge maboma vizuri ni wale ambao hawajihisi kuwa wanawake. Barya bananiwe kugira umumaro bagirira umuryango bashatswemo n'uwo bashatsemo ngo babaheza agaciro nuko banze kuba abagore. Wale ambao hawana faida kwa familia zao ni kwani hawajaitika kuwa wanawake. Ni umugore gutya, ni bibi hivi, ariko mu mutima, lakini kiroho, mu bwenge na kihekima, si umugore yarabyanze. Amekataa, si mwanamke. Zo nivyo Biblia izivuga ngo, hiyo ndiyo Biblia husema ngo umugore niyambarana n'umugabo ngo nicyaha. Hiyo Biblia husema mke akivaa na bwana ni zambi. Narabyigisha wacha abahano barabizi. Nimeyafunza hapa watu hapa. Kwambarana n'umugabo si kwambara ikoti giwe. Kuvaa na baba si kuvaa suti yake. Nukutiyumva kuri umugore. Ni kutokujisikia kama wewe ni mke. Nukutagenda ni fieri kuri umugore. Ni kutokuenda ukisikia uko proud kuwa mwanamke. Kutambarana n'umugabo ni kujifunia ya kwamba wewe ni mke. Utambaranye n'umugabo nukutishimira kuri umugore. Nukwishimira kuri umugore. Kutambarana n'umugabo. Kutokusikia. Nani nabivuze bari bumvishe. Nukuvuga ngo ni kusema kutokuvaa na mwanamume. Biblia husema nukumva kuri uri fieri yuko uri gitsina gore. Ni kujisikia wewe uko fieri ya kuwa wewe ni mwanamke. Amen. Amen. Hiyo siyo nazanye. Hiyo siyo nimeleta. Imana bahumugisha abashitsi bose bara. Mungu awabariki sana. Dusome ijambo ry'Imana giranze gusozerezaho iryo baduha. Tusome neno la Mungu ambayo nitakomesha kwa yale. Mu gitondo dufite seminari nanone y'abagabo n'abagore. Asubuhi tuko na semina ya wababa na wamama. Muzane n'abagabo banyu muze.
mkuje na wanawake na wababa zenu mkuje. ufite umugabo wese bazane mu gitondo saa 4. Yule ambaye ako na bwana mkuje asubuhi saa 4. Abagabo baraha muzane n'abagore banyu, ufite umugore amuzane saa 4. Wababa wako hapa mkuje na mke wako saa 4. Siko ngira dusubire twumva amakuru y'imiryango, ili tusikie tena habari za familia. iyi ngo zubatsiri itorero baryubatswe. Familia zikijengewa na kanisa inajengwa. Gitumi kanisa ritubatswe niriya byapfiriye. Kwa sababu kanisa haijajengwa vizuri ni kwa sababu huko familia hazijajengwa. Amen. 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 Abinyuma ko muranyumva? Nyuma mnanisikia? Ko muranyumva? Abana ntibabasakurize cyane. Dusome ijambo ry'Imana Zaburi ya 15. Tusome katika Zaburi ya 15. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Usome 30 niyo mvuga gusa, hanyuma yindi nzoyivuga ejo. Soma mistari 3 peke yake nimbona umwanya hano. Acha tusome. Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe? Nani Mwenyezi Mungu atakaye kaa hemani mwako? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nani atakaye ishi juu ya mlima wako mtakatifu? Icyo ni kibazo kiriko kibazwa. Hiyo ni swali inaulizwa. Nugenda mu bitunganye. Ikibazo kirasubijwe. Igisubizo cya mbere, nugendera mu bitunganye. Ni mtu aishi bila lawama, agakora ibyo gukiranuka, atendaye dama, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima, asemaye ukweli kutoka moyoni, utabeshesha abandi ururimi rwe. Icya kabiri, igisubizo cya kabiri, utabeshesha abandi ururimi rwe. Jibu la pili, mtu asiye sengenya watu, ntagirire nabi mugenzi we. Mtu asiyetenda maovu kwa rafiki yake. Ntashushe inkuru y'umuturanyi we. Amen. Wala kumtini jirani yake. Amen. 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 Nashaka kubabwira iyi mirongo dusome. Ninataka niwaelezee mistari hii ambayo tumesoma. Uko nari nshaka kucigisha ng'umwarimu hapana kubwiriza. Nilikuwa nimetamani nifunze kama mwalimu, hapana preach ama kuhubiri. Kibigishe kino gice mwatoye. Nilikuwa ninatamani niwafunze sura hii. Bagihaye umutwe witwa guhinduka bagahindura. Ilikuwa ni kiini ya kugeuka na tunageuza. Koko nuguhinduka. Kweli ni kugeuka. Uwashije kumva kino gice, ukisikia sura hii wamara ukagishira mu bikorwa na unaweka kwa manane bila mashaka, hata ndagushidikanya urahinduka. Bila mashaka unageuka. Ndagushidikanya urahinduka. Bila mashaka utageuka. Niwumva rino jambo, ukisikia neno hili, nyabatunzi Bwana asifiwe. Niwumva rino jambo, ukilisikia neno hili, ubashije kuryumva, ukilisikia ukarisobanukirwa ukarishira mu bikorwa na unayaweka katika manane, urahinduka, utageuka. Kandi numara guhinduka, na baadaye kugeuka, uko icyaguhinduye gihindura n'abandi. Kwa kile kimekugeuza kitageuza na wengine. Icyaguhinduye gifite n'ibindi. Kile kimekugeuza kitageuza na vingine. Iyo umuntu atahindutse, mtu kama hajageuka, ntashobora guhindura abandi, haweza kawageuze wengine. Iyo umuntu atahindutse, mtu ambaye asijageuka, ntashobora guhindura na kimwe. Hakuna kile anaweza kugeuza. Uwahindutse, mwenye amegeuka, ni ufite guhindura. Huo ndio ana uwezo ya kugeuza. Agahindura, anageuza kuko yarahindutse, kwa sababu amegeuka. Abantu bashaka guhindura batarahindutse. Watu wanatamani kugeuza wengine nao hawajageuka. Nico gituma biza bitunanira. Ndio maana inatushinda.
tugakenera guhindura tutarahindutse. Tunatamani kugawageuza wengine, hatujageuka. Tibikunda. Haiwezekane. Amen. Amen. Ntiwakunda kuvura utarabaye muganga. Hawezi kupenda kutibia na haujakuwa daktari. Ntiwakunda gukora kwigisha mu ishuri utaravyigiye. Hawezi kupenda kufunza na haujasoma hiyo. Ubanza ni wewe kwiga, ni wewe kwanza ujifunze kugira ngo nawe uzigisha abandi, na wewe wafunze wengine. Amen. 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 Kugira ngo ugire icyo ukora ni wewe kibanza gukora. Ili ufanye kitu ni wewe kwanza ikugeuze. Amen. Amen. Ko niko guhinduka. Hiyo ndiyo kugeuka. Hanyuma duheza kino gice cya 15. Na hii mstari wa 15. Kigice cya 15. Hii mstari wa 15 kivuga hejuru y'impuguro ni ushauri. Ni mpuguro, ni ushauri zirebana n'abifuza kwegera Imana, ambayo inawahusu wale wanatamani kumkaribia Mungu. Ni mpuguro zirebana n'abashaka kwegera Imana, shauri ya wale ambao wanatamani kumkaribia Mungu. Ni mpuguro 15 gihugura abantu bashaka kwinjira mu rusengero, ni kuwashawishi watu wanatamani kuingia kanisani. Amen. Amen. Kwinjira mu rusengero rw'Imana, kuingia katika kanisa la Mungu. Umuntu ukeneye kwinjira mu rusengero rw'Imana wese, mtu ambaye anahitaji yote kuingia katika kanisa, agomba kubanza kumenya kino gice cya 15. Lazima ajue hii sura ya 15. N'umunani n'igice cya 24 umurongo wa 3. Na ya 24 haya ya 3. Umuntu wese wifuza kwinjira mu rusengero, mtu yoyote ambaye anatamani kuingia kanisani, akwiye kwinjizwa n'iki gice. Lazima aingie kwa hii sura. Umuryango wo kwinjira mu rusengero wo kwegera Imana ni iki gice cya 15 n'igice cya 24 muri Zaburi umurongo wa 3. Mlango ya kuingia katika kanisa ni hii 15 na 24 haya ya 3. Abapastori, wapastors, ushaka kwinjira mu gipastori, yule anatamani kuingia katika kwinjira mu gukorera Imana, yule anatamani kufanya kazi, ategerezwa lazima ajue igice cya 15 sura ya 15 n'igice cya 24 na sura ya 24 umurongo wa 3 mstari wa 3. Impuguro hapa kuna shauri zivuga hejuru yo kwegera umusozi wera w'Imana, isemayo kukaribia mlima mtakatifu wa Mungu. Umusozi wera w'Imana, mlima mtakatifu wa Mungu, n'urusengero, ni kanisa. Umusozi wera w'Imana utuye mu isi, mlima wa mtakatifu wa Mungu ambaye inaishi dunia, na Imana yatoranije ikashira izina ryayo, ni mahali Mungu ameandaa na weka jina lake. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Abanyesirayeli mu isezerano rya kera, katika agano la kale wa Israeli nibo bagiraga ahantu hera, walikuwa mahali patakatifu. Muri mu isezerano rya kera kubera umwanya simbaeza ama verse biblique kugira ngo nihute, kwa sababu ya muda sita wapea reference. Mukunda gusoma umusozi Sion, mnapendea sana kusoma mlima Sion, haka umusozi Horeb, na mlima Horeb, haka umusozi Gerizim, na mlima Gerizim, haka umusozi Moria, na mlima Moria, hakaba ahera, na mahali patakatifu, hakaba umusozi urusengero rw'Imana, na kanisa la Mungu. Izo zose, hiyo yote ni ukwegera Imana, ni kumkaribia Mungu. Na Imana yatoranije, ni mahali Mungu amechagua, na Imana ni mahali Mungu ametenga, na Imana yatoranije, ni mahali Mungu ametenga, na Imana yatoranije, mahali Mungu ametenga kugira ngo habe izina ryayo, ili kuitwe jina lake. Ni habe izina ryayo, ukiitwa jina lake, nayo izaba ihari, naye atakaa hapo. Igicaniro, madhabahu, igicaniro, madhabahu kigizwe n'ibi bintu bitatu, inaundwa na mambo matatu. Icyambere igicaniro, kitu ya kwanza madhabahu kigizwe n'izina ry'Uwiteka Imana, ni jina la Mungu Baba.
icya kabiri kigize igicaniro ya pili ambayo inaunda madhabahu ni ugutwi kw'Imana n'ijisho ry'Imana. ni sikio la Mungu na jicho la Mungu. Biblia iravuga ngo aho Imana yatoranije, Biblia husema mahali Mungu amechagua. usomye Imana imaze gutoranya aho Salomo yubakira urusengero rw'Imana, Mungu alipochagua Yerusalemu mahali atajenga kanisa la Mungu, yaravuze ngo aha niho nitoranirije, amesema mahali hapa ndipo nimechagua, ngo nimuzaza muza, mukikuja, nimutegwa n'izago, mukipatwa na magonjwa, imvura nitagwa, mvua isiponyesha, inzige nizitera igihugu, nzige zikishambulia nchi, nimugira ibibazo iri hanze, mkiwa na shida huko, muzoze hano hitirirwa izina ryanje, kuja mahali nimetenga kwa jina langu, muzoze hano hari ijisho ryanje n'ugutwi kwanje, kuja mahali kuna jicho langu na sikio langu. icya gatatu ni umutima w'Imana. La tatu ni moyo wa Mungu, Ahari umutima wanje, mahali moyo wangu upo bityo muzasengera aha hantu, ndipo mtaomba hapo hatu, nzagikora. nitaifanya. Sema amina, Haleluya, sema amina. haleluya. Nzabumva ndi mwijuru, Nitasikia niko mbinguni, nzabumva ndi mwijuru, nitawasikia nipo mbinguni, ngo mbabere igisubizo mbasubize, na niwe jibu ni wajibu. kandi Imana izayumvira uwayo Mahali Mungu anasikia wa mtu ni ku wake musozi Gerizimu, ni kwa mlima Gerizimu, ni ku musozi ni Siyoni, kwa mlima Sioni, ni ku musozi Horebu, ni kwa mlima Herobu, ni ku musozi wera, ni kwa mlima mtakatifu, mu rusengero. ni katika kanisa. Haleluya, Haleluya, sema amen, amen, sema amen. amen. Ni mu rusengero, Ni katika kanisa. iki gice rero kikavuga hejuru y'urusengero, Sura hii inasema kuhusu kanisa, uburyo wegera umusozi wera, jinsi utaukaribia mlima mtakatifu. n'ahantu ni inzu y'Uwiteka. Ni nyumba ya Mungu. Sema amen. Amen. Ni inzu y'Uwiteka, Ni nyumba ya Mungu. kwegera Imana Kukaribia Mungu ni inzu y'Uwiteka. ni nyumba ya Mungu. Sema amen. Amen. Urusengero ni iki? Kanisa ni nini? Mumfashe gusomagira, nababwiye ko naza shaka kwigisha. Yohana ibice 2:21. Yohana sura 2 mstari wa 21. Umesema ariko urusengero yavugaga, Ariko urusengero yavugaga Kanisa alikuwa akisema ni umubiri we, ni umubiri we, ni mwili wake. nuko azuwe. nuko warangije. Asante, umekomesha. Urusengero Yesu, urusengero rw'Imana, Kanisa la Mungu, urusengero rw'Imana kanisa la Mungu n'umubiri wa Kristo, ni mwili wa Kristo, n'umubiri wa Kristo. ni mwili wa Kristo. Mwumve mbabwire Kristo kuma Acha niwaambie Kristo kama mfalme. gatoya gira ninjire mu gice cya nishake ndavuga icya mbere, icya kabiri nuko umwanya gababaye muto murasigara gutyo Kidogo ariko ndashaka ako mvuga mukumva. natamani yale nitaongea muyasikie. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ariko umwanya uracyana hari. Muda ukingari. Bwana asifiwe sana. Amen. Urusengero Kanisa rwa mbere rw'Imana, kanisa ya kwanza ya Mungu ni Kristo, ni Kristo, ni wa Kristo, ni mwili wa Kristo. Kristo ku Mana Kristo kwa Mungu ni uruzanwa zose, ni yeye amejaa yote. imisozi narimbabwiye, Milima ambayo nimewaongelea, Imana yari yaratoranije mahali Mungu alikuwa ametenga, kwari kugira ngo aherere abantu imigisha, ilikuwa ili wape watu baraka, nukugira ngo abantu bahererwe imigisha. ni ili watu wapate baraka hapo. Iyo yose iri mu isezerano rya kera, Yote iko ndani ya agano la kale, cyari igishushanyo cya Kristo. ilikuwa inamaanisha Kristo. Iyo umusozi Siyoni Mlima Sioni naho kugira ngo Imana ihere abantu umugisha, ni mahali Mungu alikuwa anatarajia kupa umusozi watu baraka. Gerizimu Mlima Gerizimu ariwo aba mama bitirirwa muri iri torero, ndio wamama wanajiita, ni umusozi wabagaho mu gihe cyo guhabwa umugisha. ni
Ni mlima ulikuwa unaishi nyakati ya kupeana baraka. Kwari kuja guhezagira, Ilikuwa kuenda kubarikiwa. kwari kuja guhabwa umugisha, Ilikuwa kubarikiwa. kwari kuja guhabwa ibyiza zo mu ijuru. Ilikuwa kupata mema ya mbinguni. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Urusengero rero ariwo iyo misozi, Milima kanisa kama milima hiyo, hari aho guhererwa imigisha, ni mahali kwa kupokea baraka. hari ahantu ho guhererwa imigisha. Ni mahali kwa kupokea Paulo baraka. arandika Paulo akaandika mu Efesi igice cya mbere umurongo wa 3, Efesiani sura ya 1 na mstari wa 3. aravuga ngo hashimwe Imana Data Asifiwe Mungu Baba ngo waduhereye imigisha yose muri Kristo Yesu. aliyotupa baraka zote ndani ya Kristo Yesu. Hashimwe Imana Data Asifiwe Mungu Baba waduhereye imigisha yose muri Kristo Yesu. aliyotupa baraka zote ndani ya Kristo. Urusengero dufite none tuboneramo imigisha yose Kanisa ambayo tunayo tunapokea baraka zote ni Kristo Yesu. ni Kristo Yesu. Sema amen. Amen. Na nigishije abahani wacu. Nimewafunza watu hapa. Imana yaremye Adamu. Mungu alimuumba hawa Adamu. Wamesoma, hanyuma ibona ko Adamu atoba wenyine, abona ko adakunze bitari byiza. Akaona Adamu hawezi kaa mwenyewe. Iramusinziriza imukuramo Eve. Akamlalisha na mtoa Hawa. Hanyuma abo bantu bombi babaho. Watu hawa wakakaa. Imana yari yarafashe ububasha bwose n'imigisha yose izifite zose ibirundurira Adamu. Mungu alikuwa amechukua uwezo na mamlaka na baraka ameweka ndani ya Adamu. Imana yari yasigaranye, kile Mungu alikuwa amebaki nacho, kwari kubana na Adamu gutegeka isi n'Imana igategeka ijuru. Ilikuwa ni kukaa na Adamu anaongoza dunia na Mungu anaongoza mbingu. Hanyuma Adamu arakosa. Na Adamu akakosea. Bombi na Eva. Na Hawa. Bamaze gukosa, walipokosea, bamaze kwita itegeko, walipoua sheria, bamaze kutumvira Imana, walipo kutokutii Mungu, Imana yamibi munyaga byose adasigaye na kimwe. Mungu akamunyanganya yote. Burya yasohotse muri Edeni, vile ametoka ndani ya Edeni, burya yihishe muri Edeni, vile amejificha ndani ya Edeni, yasize ububasha n'ubushobozi bwose bwo gutegeka isi, ubwenge, ubushobozi, imbaraga. Ameacha mamlaka na hekima ya kutawala dunia hii. Amen. Amen. Umuntu ahinduka umunyantegeke, mtu akageuka mzaifu. Imana yari yamubwiye ngo azategeke ibiri mu isi zose. Mungu alikuwa amemwambia atawale mambo ya ulimwengu yote, ategeke ibiri mu nyanja, atawale ya baharini, ategeke ibikururuka, atawale ya kutembea, ategeke ibiguruka, atawale ya kuruka juu, aganzisi, atawale. Hanyuma kugucumura, alipokosea, izo zose biragenda. Ubu nyine umwana w'umuntu umupaga kubera gucumura nta bubasha afite bwo kubasha gutegeka isi no kuyiganza kuko yari abifite mbere ataracumura. Kwa sababu ya kukosea, mwanadamu hana uwezo tena ya kutawala na kutawala vitu vyote kama ile uwezo alikuwa nayo mbele hajakosea Mungu. Hanyuma Imana ishaka gusubira kubigarurira umwana w'umuntu. Mungu akatafuta kuyarudishia mwanadamu. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amina. Amen. Imana yifuza kongera kubitugarurira. Mungu akatamani kuyarudisha tena. Hanyuma ifata Yesu. Na ikamchukua Yesu. Imaze gufata Yesu, ilipomchukua Yesu, imuzuza ubwenge bw'Imana, ikamjaza hekima ya Mungu. Yesu asa n'ubwenge bw'Imana uvuye mu ijuru. Yesu akaja na hekima kutoka mbinguni. Ubwenge bwo gutegeka isi, hekima ya kutawala, ubwenge bwo kuganza, hekima ya kutawala dunia, imwizuzamo, ikaingiza ndani yake. Ndivyo Paulo amesema, aravuga ngo sina icyo mbabwira, ndababwira Yesu Kristo wahambwe waduhindukiriye ubwenge bw'Imana. Ninawaambia Kristo Yesu amesulubiwa akageuka hekima ya Mungu. Ndababwira Kristo waduhindukiriye ubwenge buva mu ijuru. Ninawaambia Kristo ambaye amegeuka hekima kutoka mbinguni. Imana imwuzuza ubwenge, Mungu akamjaza. Imana yongera ifata imbaraga zayo. Mungu akachukua tena uwezo, imbaraga z'Imana, uwezo wa Mungu, imbaraga z'Imana zose, uwezo wa Mungu wote zishogeka
muri Yesu Kristo. ikaingiza ndani ya Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Irongera ifata ubushobozi. Ikachukua tena uwezo, mamlaka. Ubushobozi. Mamlaka. Nibwo ubushobozi. Ubushobozi ni ukuvuga rikijana. Mamlaka ni kusema inatendeka. Ni tekiniki, ni kukoresha ururimi. Ni kusema ukitumia ulimi. Mtu ufite Kristo akoresha ururimi gusumba gukoresha niki haja bazabyita biceps. Mtu ambaye ana Kristo anatumia ulimi kuliko kutumia nguvu hizi. Ni ubushobozi Imana yashize muri Kristo Yesu. Ni mamlaka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hanyuma iramufata, ikachukua, iramuduha, inatupea. Mwamukomya amashi. Iyo bamwaramwakiriye. Mubwiwa ya makuru mwakomya amashi. Munge piga makofi kabisa. Imana ifata Yesu wuzuye ubwenge bwayo. Mungu akachukua Yesu ambaye amejaa hekima. Imana ifata Yesu wuzuye imbaraga zake. Mungu akachukua Yesu ambaye amejaa nguvu zake zo gutegeka no kuganza, za kutawala, imwuzuza ubushobozi bwose, ikamuweka uwezo wote kugira ngo mubeho mutarushi, ili muishi. Yesu amewaketisha wanafunzi wake, arababwira ngo mama bw'ibyo muzoza mubigenza munyibuka. Akawaambia acha niwaambie gisi mtakuwa mkinikumbuka. Yaragiye kubibwira, alikuwa anataka kuwaambia, arabisaza aravuga shaka kubibwira, akawaketisha akasema ninataka tukiri kumwe namwe, nikikaa na nyinyi, muzana umugati, mlete mkate. Bazana umugati, wakaleta mkate, arawufata, arawushimira, akaushukuru, aravuga ngo uyu ni umubiri wanjye, akasema hii ni mwili wangu uzo utambiwe mwebwe, imetoa kwa ajili yenu. uyu ni umubiri wanjye, hii ni mwili wangu, uzorya uno mubiri, atakaye kula mwili huyu, uzakira uno mubiri, atakaye pokea mwili azaba acunguwe, atakuwa amekombolewa, azaba akuwe mu rubanza, atakuwa ametoa katika hukumu, azaba akuwe muno mu rupfu, atakuwa ametoka katika kifo, tazafa, hata kufa, tazagira urubanza na ruke, hata kuwa na hukumu. Paulo arandika aravuga ngo, Paulo akasema abari muri Kristo Yesu, walio ndani ya Kristo Yesu ateka bazakirwaho, hawatahukumiwa kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo, kwa sababu ryaba batuye mu itegeko ry'ibyaha, wameondolewa, wamekuwa itegeko ry'ibyaha, wametoka katika mauti na dhambi. Haleluya, 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 haleluya. azaba akuwe mu rubanza, atakuwa ametolewa katika hukumu, umubiri akashika mwili, akamanyagura, akaumega, aravuga ngo nuko umubiri wanjye uzogenda, akasema mwili wangu ni hivyo, akure mu rubanza no mu rupfu, ili ni watoka katika hukumu, umubiri wanjye muurye, pokea mwili wangu na mkule. Amen. Sema amen. Amen. Nimwakire uyu mubiri wanjye muurye, pokea mwili wangu huu mkule, mwegere urusengero rw'Imana, na muwe mmekaribia kanisa la Mungu, kwegera urusengero rw'Imana, pokea kukaribia kanisa la Mungu. Sema amen. Amen. Afata amaraso, akachukua na damu, afata divai, akachukua damu, arayishimira, akashukuru, aravuga ngo aya ni amaraso yanjye, akasema hii ni damu yangu amenywe ku bwanyu, iliyomwangikwa kwa ajili yenu. Sema amen. Amen. Amenywe ku bwanyu, imemwangika kwa ajili yenu, none nimwakire munywe, na pokea mkunywe. nimwakire munywe, pokea mkunywe, kugira ngo mubabarirwe isaha za, ili musamehewe dhambi zenu. Icya kabiri kugira ngo muhabwe isezerano ryo kuzimana zo kuzana na Data, ili mupawe agano ya kukaa na Baba. Paulo yaravuze mu Efeso ibice 2, Paulo amesema katika Efeso sura 2, aravuga ngo twari kure y'amasezerano, tulikuwa mbali na agano, twari tugira Imana rurema, hatukukuwa na Mungu wa ukweli, twari kure y'amasezerano nta Mana rurema tugira, tulikuwa mbali na agano, hatukukuwa na Mungu. Abantu tubagira amasezerano, Yesu akasema watu hawa hawana agano, akashika damu yake, akasema kuwa kwa amasezerano, hawa agano, muzimane na Data, mugira Imana, mukae na Mungu, muwe na Mungu. Imana yetu ni Imana y'amasezerano, Mungu wetu ni Mungu wa ahadi, utari muri iryo sezerano ndiyo basha kubona Imana, asiyo na ahadi hiyo hata muona Mungu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Uwo ni umubiri wa Kristo, hiyo ndiyo mwili wa Kristo, na maraso. Mwili ni nyama na damu. Yes. Hallelujah.
inyama n'amaraso, ni nyama na damu, ni umubiri wakubiswe inyama, ni mwili ambayo umewekwa nyama, umubiri ni washenjaguritse, ndiyo ambayo umepigwa, amaraso yiwe niyo yamenye, damu yake ndiyo arabwira ngo imemwagika. ngiri kumwe namwe, Akasema nikingari nanyi, mushya mubigenza mutya. uyafanye hivi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Muzaba mumwegereye urusengero. Mtakuwa mmekaribia kanisa. Ni bande bazabegera uruhimbi? Ni wanani wanapokea meza ya Ni Bwana? bande bazabegera uruhimbi? Ni wanani wanakaribia meza ya Ni Bwana? bande bazabegera uruhimbi? Ni wanani wanakaribia meza ya Bwana? Uzomenye ko wegereye urusengero. Jua ya kwamba umekaribia kanisa. Amen. 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 Iki gice niko kivuga. Hii sura ndiyo usema hivyo. Hanyuma rero atanga abazabegera uruhimbi, abegera umubiri, abinjira bakajya umubiri wa Yesu, bakanywa n'amaraso ya Yesu. Ni bande bameze bate? Ni abantu bateye gute? Number 1, icyambere. Wale ambao wamekubaliwa kuingia na kukaribia meza na mwili wa Yesu Kristo na damu yake ni wanani? Ni hawa. Ya kwanza, Abantu bazabihenda tutaraja kucyambere. watu wanajiofisha, Bakavuga ngo kwegera Imana, wanajihisi kumkaribia Mungu, ko kwegera Imana ya Israeli ni kumkaribia Mungu wa Israeli, ngo ni ibitambo ni zabiu n'imigenzo yo kwezwa, na dini ya kujitakasa, imigenzo y'abantu, sheria ama taratibu za watu. kera mu rusengero mu Banyisiraheli, Zamani kwa kanisa la Israeli, ntawo kwegereye urusengero adafite igitambo. hakuna yule angekaribia kanisa bila zabiu. Ntawe. Hapana, hakuna. Ntawe agiye ku rusengero nta gitambo. Hakuna yule ambaye Ariwo anaenda bapasiteri. kanisa bila zabiu. Ariwo muza musoma. Kuna yule mnasoma, Bibwira ko kwegera Imana walikuwa wanafikiri kukaribia Mungu kwari ukujana, ari ukugira ibitambo. ni kuleta zabiu. Paulo arandika aravuga ngo, Paulo akaandika akasema, arababwira ngo kwegera Imana akawaambia kumkaribia Mungu sukubanza gutegura igitambo. si kuandaa zabiu. Ico ni icyanyuma. Hiyo ni ya mwisho. Sugukorera mu migenzo, Si kuyafanya kama desturi, si migenzo. si desturi. Sema amen. Amen. Si migenzo. Si desturi. Amadini, Madini, ikigiza madini kinachounda madini ni migenzo. ni desturi. Ikigiza madini Kilichounda madini ni ibitambo. ni mazabiu. Kumenya neza ko iki kintu ari idini ni ibitambo n'imigenzo. Kutambua kabisa hii ni dini, ni zabiu na taratibu. Ariko ndashaka kubabwira ko kwegera urusengero rw'Imana si ibitambo, si n'amadini, si n'imigenzo. Nataka niwaambie kukaribia kanisa la Mungu si zabiu na taratibu ama desturi. Kwegera umubiri wa Yesu urusengero rw'Imana, Kukaribia mwili wa Yesu kanisa la Mungu nukuba mu mwuka, ni kukaa ndani ya roho, nugukizwa. ni kuokoka. Gukizwa ni ku buntu, si ku mirimo. Kuokoka ni kwa neema, si kwa kazi. Icya kabiri ni ukwizura umwuka wera w'Imana. Cha pili ni kujazwa Roho Mtakatifu. Yesu yabibwiye umusamariyakazi. Yesu amewaambia Msamaria-kazi, aramubwira ngo igihe kirasohoye kandi igihe kirashitse kandi kirasohoye, ngo ubwo abasenga data batazamusengera kuri ino misozi. nyakati imefika na imetimia, igihe abantu batazaba bagisengera data kuri ino misozi, nyakati ambayo watu watakuwa wanamuomba tena Baba kwa milima hii, umusozi Yerusalemu, mlima Yerusalemu, umusozi Siyoni, mlima Sioni, imisozi yose. milima hiyo yote. aramubwira ngo umuntu usenga data, Mtu ambaye atamuomba Baba kumusengera mu kuri no mu mwuka, ni lazima muombe kwa ukweli na roho. sitse ko abantu basengera data mu kuri no mu mwuka, Watu waombe kwa roho na ukweli, hapana mu bitambo, hapana kwa zabiu, hapana mu migenzo, hapana kwa taratibu, nta dini, hapana, nta dini. hakuna dini. Abegera urusengero rw'Imana, Waliokaribia abegera umubiri wa
Kristo. wakaribia mwili wa Yesu Si Kristo. amadini, Si dini, si migenzo, si desturi, ni mu mwuka. ni kwa roho. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Icya mbere uyu mwanditsi yanditse Dawudi, Cha kwanza Daudi ameandika, aravuga ngo uwegera urwo rusengero ari we Kristo. akisema yule ambaye anakaribia kanisa hilo Kristo, Icya mbere ya kwanza ngo akwiye kuba ari umuntu ugendera mu bitunganye. ni aende bila lawama. Akwiye kuba umuntu ugendera mu bitunganye. Ni mtu ambayo anaenda kwa mambo mazuri Ibitunganye ya haki, ni ukuvuga ngo ni uguhuza hamwe, ni ugushyira hamwe, ni kuweka ni uruhurirane, ni kuweka pamoja ibyo kwiyegurira Imana ya kujitolea kwa Mungu no kumvira ibitegetswe nawe. no kutii yale ambayo ameandawa naye. Gutunganira Imana Kumuheshimu Mungu si ku ijambo rimwe, si kwa neno moja. ubutungane Kuwa mwenye haki ni ukubaho bila lawama, ni kukaa bila lawama, ni uruhurirane, ni uguhuza, ni kuchanganya, ni ugushyira hamwe ni kuweka pamoja ibintu byose bituma umuntu yiyegurira Imana. mambo yote ambayo atasababisha mtu amwendee Mungu. Gutunganira Imana Kuwa mwenye haki ni ukwitanga. ni kujitoa. Yesu yaravuze, Yesu amesema mushaka kunkorera atafuta kunitumikia, ngo niyiyange, ajikane, niyikureho, ajitoe yikorera umusaraba we na ashike msalaba wa ankurikire. na anifuate. Sema amen. Amen. Kubera ko ari abatumi mukingurira tivye tauzo sohoka, Kwa sababu ni wageni mwafungulia, lakini hapa tukihubiri hakuna kutoka. nukuvuga ngo mwishitegeko ryahano. Ni kusema hamuja heshimu sheria hapa, Kandi amasaha twahawe ni saa moya ntararga, na tena masaa ni saa moja haijafikia. wahani we ndibaza ko atogenda, wahani wacu yogenda mba twatubwiriza Kwa hapa haweza kaenda tukihubiri, arakanya ngo ntaha. nasema hakuna. Kugenda utunganye Kuwa mwenye haki ni ukwiyegurira Imana. ni kujitoa kwa Mungu. Paulo yaranditse, Paulo ameandika, aravuga ngo mwihe Imana nk'abasuki. mjitoe kwa Mungu, Mujipeane kwa Mungu vilivyo, kujipeana ni kujipeana kwa Mungu hivyo. ni ukuvuga ngo niba ushaka kwegera umubiri wa Kristo, Kama unahitaji kukaribia mwili wa Kristo, si ukugendamwo n'amaguru si kutembea na miguu ngo amaso asubireyo. na macho arudi. Hari abantu babaho gutyo. Kuna watu wanaishi hivyo. Igihe Imana ije kurimbura Sodoma na Gomora, Mungu alipoenda kuangamiza Sodoma na Gomora, yabwiye Loti ngo sohoka abo mu rugo rwawe, amemwambia Loti, ondoka na familia yako, muyoboke muje ku musozi kugira ngo turimbure hano hantu. enda muende kwa mulima ili tuangamize hapa. Loti arasohokana n'umugore we, Loti akatoka na bibi yake. umugore we aragenda gutya, Bibi yake akaenda hivi ariko ahindukira gutya. na akarudi hivi. Hari abantu baba mu rusengero baza baja kuri Kristo, Kuna watu wanaishi kanisani wakienda kwa Kristo, ukagira ngo niyo aja, unafikiri anaenda naho yarahindukiye ati. na amegeuka hivi. Uwo nguwo ntiyemerewe kuja muri Kristo, kwegera urusengero rw'Imana. Huyo hakubaliwe kukaribia kanisa la Mungu, ndiyo Kristo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Abandi baragiye, Wengine wameenda basiga ubutunzi bwasigaye hanze, wakaacha utajiri nje, abandi batiza abana. na wengine wakaacha watoto. Mose ajana akura ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa, Musa akiwaondoa Waisraeli katika Misri, ibyo Farao yaza musaba, kuna yale Farao alikuwa muomba. amaze kwemera, amaze kuremba ngo arekure ubwoko bugende gukorera Imana. Alipoitika ili waende kumtumikia Mungu,
rero ni ukuja gukora. kwa sababu kwa kanisa ni kwenda kufanya kazi. Kuwa Mkristo ni kwenda kumfanyia Mungu kazi. Hanyuma noneho akasema, Farao aramubwira nimba mugiye. Farao akasema kama mnaenda musiga abana. Mwache watoto. Sema amen. Amen. Musiga abana. Mwache watoto. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Zamura amaboko. Haleluya. Amen. Yemwe ko murasinzirira kuri za haleluya. Aya. Sema amen. Amen. Amubwira ngo noneho akasema ndabareka mugende. Nitawaacha muende. Ariko nimunsigire zino sore nimunsigire abana. Acheni vijana na watoto. Hari abapapa n'abamama basize abana. Kuna wababa na wamama wamewacha watoto. Nta gutungana ufite. Hakuna uhaki. Ngo buke avako Mose tidusiga abana bacu. Hatutaacha watoto wetu. Yoshua yavuze ijambo ryiza. Joshua amesema neno nzuri. Bamaze kunebwa bene wabo. Walipoondoka wakienda. Bari bamaze kunebwa ngo hamagara iteraniro ry'abantu. Akakuta kusanyiko la watu. Bari bamaze kugira ibigirwamana by'iwabo byo hakurya ya Rwaruzi igihe cy'abasekuruza. Turabifite twebwe abanyamurenge. Ibigibyi wanyu byiri wanyu urasokukuza abanyu batarakizwa nibo bakazavuga ngo tuje musinzira ngo uzoje mubega gusa. Walikuwa na miungu za baba zao. Ngo mwebwe akasema nyinyi nababona imana z'abasogokurusa. Nimewaona na miungu za nababona imana zaho twaciye. Nimeona na miungu za imana za hano. Nimeona na miungu za hapa. None nimuze tujina kuja mwicarano twagane ku mugaragaro dusezerana. Mkuje tuongee. Yoshua wari waratoshe abo mu Yoshua ambaye alikuwa amewaandaa familia yake. Aravuga ngo nibahitemwe imana nyamana bagomba gukora. Akamwambia chagua Mungu. Niba ari imana z'abasogokuruza bo hakurya ya Rwaruzi. Kama ni miungu za wababu zenu. Barya batari bakizishwe. Wale ambao hawajaokoka. Uhitemo yikorere ku mugaragaro. Uende. Niba ari imana z'Abamoni. Kama ni miungu za Wamori. Hitamo ku mugaragaro. Chagua uende. Niba ari imana z'igihugu tutuyemo. Kama ni miungu za nchi hii. Nimuhitemo ku mugaragaro. Chagua. Arabwira ngo ariko jewe n'inzu yanje. Akamwambia mimi na familia yangu. Jewe n'inzu yanje. Mimi na boma langu. Tuzokorera Uwiteka. Tutamtumikia Mungu. Haleluya. Haleluya. Jewe n'inzu yanje. Mimi na familia yangu. Tuzoguma n'Imana ya Israeli. Tutakaa na Mungu wa Israeli. Ubwo nibwo butungane. Hiyo ndio utakaso. Ubwo nibwo butungane. Hiyo ndio utakaso. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Abantu bari mu gukenera kuja kwigisha mu ikanisa bakaza ariko hano mu ikanisa abaye nka kurya ko muri charite. Watu wamefanya kanisa kama huko kwa matembezi kwa kiwanja. Ando kuifotoreza. Mahali ya kujionekanisha. Hano habaye kuifotoreza. Hapa mahali ya kupigiwa picture. Nishaka abageni bazoza bakodesha no bifotoreza. Nubundi nabandi bari mu kuyifotoreza. Na bibi harusi wakomboe kuje kupigiwa mapicture. Umuntu udatunganye ni umuntu utarabwiriza iwiwe ariko akabwiriza mu ikanisa. Mtu si mwenye haki ni mtu ambaye hajahubiri kwake lakini anataka kuhubiri hapa kanisani. Utarabwiriza umugore n'abana. N'abapangayi. Hajahubiri mke na watoto. N'abapangayi n'abakozi ngo baheze ijambo ry'Imana. Na watumishi wa nyumbani na wenye kukaa kwa nyumba wamara ukaza kubwiriza hano. Na anakuja kuhubiri hapa. Nta butungane ufite. Hakuna Tuwemerewe kwegera umubiri wa Kristo. Haukubaliwe kukaribia mwili wa Kristo. Tuwemerewe kwegera urusengero. Hauitikiwe kukaribia kanisa. Tuwemerewe kugera mu ihema ry'Imana. Hujaitikiwa kuingia katika hekalu la Mungu. No ku musozi wera. Na katika mlima mtakatifu. Amen. 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 Nukumvira ibitegetswe mu isezerano ryayo. Ni kutii yale ambayo ameweka katika agano lake. Umuntu utazumva Biblia. Mtu ambaye haisikie Biblia. Umuntu utazumva na bukeya. Mtu ambaye hasikie. Utazumva ibitegetswe ivy'isezerano amasezerano y'Imana ari muno. Mtu ambaye hasikie ahadi za Mungu zimo ndani ya kitabu hiki. Amenye kwa atatunganye. Ajue ya kwamba si mwenye haki. Paulo ameandika
aliandika yaravuze ngo nta muyuda, akasema hakuna Muyuda, nta mugiriki, hakuna Mjunani, nta munyamahanga, hakuna mwenye mataifa. ku bwa Kristo Yesu Kwa niaba ya Kristo Yesu twese sote abana babiri yabahinduye umwe, waliokuwa wawili wamegeuka ngo mmoja, dusangira amasezerano yose. na tukachangia ahadi zote. Umuntu wese watunganiye Imana Mtu yote amekuwa mwenye haki, ni umuntu uzi amasezerano. ni mtu ambaye anajua ahadi. Ibi si ikitibikiriza abayuda gusa, Hii si ya Wajuda peke yake, izanje nanje, ni yangu nami, ni amasezerano yanje, ni ahadi zangu, nizo natwa nasezeranijwe. ni yale ambayo nimehadiwa. Umuntu wemerewe kwegera umubiri wa Yesu, Mtu ambaye amekubaliwa kukaribia mwili wa nuwemera Yesu kumvira amasezerano, ni yule ambaye anatii nuwemera ahadi, Bibiliya, ni yule anaitika nuwemera Biblia, amasezerano y'Imana. ni yule anakubali ahadi ya Mungu, Udafite kino gitabo, asiyokuwa na kitabu hiki, udafite aya masezerano, asiyokuwa na ahadi hizo, yumvira asiyetii, nta butungane ufite imbere y'Imana. hana uhaki mbele ya Mungu. Tuwemerewe kuba ku musozi wera, Haujakubaliwa kuwa mbele ya mlima tuwemerewe wa Mungu, kuba mu ihema ryiwe. haujakubaliwa kuwa kwenye hekalu. Haleluya, 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 amen, haleluya. amen. Gutungana, Kuwa mwenye haki, gutungana kuwa mwenye haki ni ukugenda n'amasezerano. ni kutembea na ahadi. Amen. Amen. Ni ukwicara Ni n'amasezerano, kukaa na ahadi, ni ukugendana ni ivyasezeranijwe. kukaa na yale ameahidiwa. Iravuga ngo Biblia husema abayuda barushika abandi, Wayuda wanashinda nini wengine, abayuda barushika abandi, Wayuda wanashinda wengine nini, babarusha ivyasezeranijwe. wanashinda yale ameahidiwa. Haleluya. Haleluya. Icyo turutanwaho turi mu ikanisa, Kile tunapitanishwa kakanisa Imana iziturutishanya, na kile ambacho Mungu abazi anatupitanisha kuzingatia ni wale wamezingatia, babashe kugufata amasezerano, wamezingatia ahadi, n'abazi kuzirikana amasezerano. wamezingatia Abo ahadi. ni abatunganye, batunganiye Imana. Hao ni wenye haki, Mu gihe cyabo batunganiye Imana. katika siku zao ni wenye haki. Sema amen, Amen. sema amen, Amen. sema amina. Amen. Gatatu, umuntu utunganye Imana Cha tatu kwa mtu ambaye ni mwenye haki ni ukugendera mu z'ukuri utajyajya, ni kutembea kwa ukweli bila unafiki. kugendera mu z'ukuri utajyajya. Kutembea kwa ukweli bila kuwa munafiki. Uburyarya Imana irabwanga, Unafiki Mungu amekataa sana. indyarya Wanafiki Imana yari yanga abafarisayo kubera uburyarya. Mungu alikuwa na wakataa Wafarisayo kwa sababu ya unafiki. Indyarya zivuga ivyitari vyo, Mnafiki husema yale asiyo ndani yake, akakwikoreza umuzigo atokozaho n'intoki ze. anakuwekea mzigo ambayo mwenyewe hawezi. Sema amen, Amen. shira amaboko hejuru. Amen, Amen. sema amina, Amen. amina. Amen. Ibitotsi vy'iki gihe yeme muragera he nijoro, Usingizi muraca mugeze. utafikia wapi kweli? Sema amen, Amen. sema amen. Amen. Hari abantu mva ariko Mnanisikia cyangwa mwarushe ama mmechoka? asora ramwe ngo karumva. Sema amen, Amen. sema amen. Amen. Gutunganira Imana ni ukugendera mu z'ukuri utajyajya. Kuwa mwenye haki ni kutembea kwa ukweli bila Imana unafiki. yazizaga abafarisayo cyambere Kile Mungu alikuwa amekataa kwa Wafarisayo ni uburyarya bagiraga, ni unafiki walikuwa nao. bakavuga ibitari vyo, Wanasema sio ya ukweli. bakoromya abantu. Wanawaambia watu asiyo ya ukweli. Wanawapotosha watu. Uburyarya, Unafiki, indyarya, wanafiki, munafiki. Imana irayanga nda muntu ugira umundyarya yose titunganiye. Unafiki wowote si mwenye haki mbele za Mungu. Sema amen, Amen. sema amen. Amen. Indyarya Mnafiki ni umuntu udatunganiye Imana. mtu siye mwenye haki. Icyanyuma Ya mwisho ni ukuvuga uko kuri mu mutima we, ni kusema ukweli kama ilivyo ndani moyoni mwako. kuvuga ukuri uko kuri muri wowe. Kusema ukweli kama vile ilivyo ndani moyoni mwako. Iyo umuntu avuga ukuri ku murimo, Mtu akisema ukweli, iyo umuntu avuga ukuri kuri mu mutima we, mtu akisema ukweli umo ndani ya roho ababaye yake, kure y'uburyarya, uwo muntu ni intungane. huo ni mwenye haki, ni ako mbali na unafiki.
Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Uwo muntu ni ndunga. Huo mtu ni mwenye haki. Rango ndangize kino gice nsozi. Hata nikomeshe kwa sura hii. Gukiranuka. Kuwa mwenye haki. Yavuze ngo n'umuntu ugenda atunganye no gukiranuka. Mtu ambaye natembea kuwa mwenye haki. Gukiranuka niki? Kuwa mwenye haki ni nini? Gukiranuka no kubaha Imana. Kuwa mwenye haki ni kumtii Mungu. Umuntu ugenda yubaha Imana n'umukiranutsi. Mtu ambaye anaenda kimtii Mungu ni mwenye haki. Yabivuze pastor. Pastor ameongea. Umuntu ugiye gucuruza iriya. Mtu ambaye anaenda huko kwa kazi Nyuma ya mbali ya kanisa, mahali pastor haoni, aho abaririmbyi bagenzi be batari, mahali ndugu zake waimbaji hawapo, aho umuntu wese basenga natari, mahali hakuna ndugu wanaomba pamoja. Sema amen na mkecho. Amen. 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 Bwana sifiwe sana. Amen. Kindababona mwese, kindababona wasinziri. Naona mwenye anasinzia. Sero kurkose. Ya muzamusinzira kigihe. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Ni daimoni wateye. Isi satani aite. Nimbeho. Angize ngwimbeho na izisinziriza. Zamura amaboko twirukane. Tunyoshe mikono tukipepea. Tabitotsi bya sizeri na 50. Tunyoshe mikono, hakuna usingizi wa wana. Tabitotsi bya sizeri bihaba? Hapana. Iyo ni satani aidutera. Ushindwe na uregeye katika jina la Yesu. Ashindwe shetani. Amen. 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 No murugo mama tarasinzira. Hata nyumbani mtakuwa mjarala. Gukiranuka, kuwa mwenye haki, number 1 ni kubaha Imana. Number 1 ni kumtii Mungu. Nukuvuga ngo aho wagiye ho, mahali upo popote, ukavuga ngo sinkora kino kubwo kubaha Imana. Unasema sitafanya haya kwa sababu ya kumtii Mungu. Kubwo kubaha Imana. Sitasema uongo kwa sababu ya kumtii Mungu. Simvuga ngo iki gitenge kivuye mu Igoma, kivuye Isiri. Sitasema kitenge hii imetoka Goma na imetoka hapa Isiri. Kubera kubaha Imana. Kwa sababu ya kumtii Mungu. Kono gukiranuka. Hiyo ni kuwa mwenye haki. Gukiranuka ni bikorwa. Kuwa mwenye haki ni kazi ama matendo. Yego. Ni bikorwa so mu buzima. Ni matendo ya kawaida ya maisha. Mu buzima bwawe. Maisha yako. Nugutunganya ubuzima bwawe. Ni kuweka vizuri ya maisha. Bigahesha Imana icyubahiro. Na inatukuza Mungu. Bikatazereza ku Mana. Na inaelekea kwa Mungu. Iyo ufashe ubuzima bwawe bukabugwa guhimbaza Imana. Kichukua maisha yako inakuwa ya kumsifu Mungu. Ukiranukiye Imana. Unakuwa mwenye haki. Ubuzima bwawe bwa misi yose. Katika maisha yako ya kila siku. Ukiranukira Imana sukuzana mikanisa. Kuwa mwenye haki sikuja hapa kanisani. Ukiranukira Imana ukiranuka umunsi umwe. Kuwa mwenye haki si siku moja. Ubuzima bw'umuntu. Ni maisha ya kila siku. Wiyoberekeye kuguhesha Imana icyubahiro. Imeelekea kwa kumtukuza Mungu. Icyo ukoze kigahesha Imana icyubahiro. Kile ulichofanya kiwe cha kumtukuza Mungu. Paulo ayandikira Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 20. Paulo ndiye ameandikia Wakorinto katika sura ya 10 na haya ya 20. Aravuga ngo icyo dukora cyose. Anasema kazi yote ambayo tunafanya. No kurya ngo nitwazaba turiko turya. Hata na kukula tukiwa tukikula. Iwe ya kumtukuza Mungu. Ubuzima bwawe bwose. Katika maisha yako. Cyubahiro. Iwe ya kumtukuza Mungu. Hiyo ndiyo kuwa mwenye haki. Sema amen. Amen. Gukiranuka. Kuwa mwenye haki. Ni ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Ni maisha ya kumtukuza Mungu. Ni ubuzima bwubahisha Imana. Ni maisha ya kumheshimisha Mungu. Bwa buzima bwawe bwa misi yose. Ile maisha ya kila siku. Sema amen. Amen. Ikindi kubaha Imana. Iye yengine kumtii Mungu. N'abantu batihanganira umujinya w'Imana. Kumtii Mungu. Ni watu ambao hawezi vumilia hasira ya Mungu. Na bahunze umujinya w'Imana. Ni wale ambao wamekimbia hasira ya Mungu. N'abantu batinya icyaha nk'urupfu. Ni watu wanaogopa dhambi kama mauti. Kuko icyaha ni mu mujinya w'Imana. Kwa sababu dhambi imo ndani ya hasira ya Mungu. Umujinya w'Imana wose. Hasira ya Mungu uba ku cyaha. Iko ndani ya dhambi. Iryo jambo muraryumvise? Mnasikia neno hilo? Umujinya w'Imana. Hasira ya Mungu. Imana ni nyamujinya. Mungu ni mwenye hasira. Ahari w'icyaha. Mahali kuna dhambi. Umuntu ukiranuka rero. Mtu mwenye haki
dhambi ni umuntu wahunze utemera kuzihanganira umujinya w'Imana. ni mtu ambaye amekimbia dhambi ili asiwe asipatwe na hasira ya Mungu, kuko Biblia iravuga ngo hazaba umunsi utwika nk'itanuru ry'umuriro. kwa sababu Biblia husema kutakuwa siku ambayo itaunguza watu, siku ya Mungu, umunsi w'uburakari bw'Imana, siku ya hasira ya Mungu, ngo uzatwika nk'itanuru ry'umuriro. itaunguza. Umunsi uzotwika, apana gucana, apana gucana inkwi, apana gukomeza nta kingumbi nta kombe. Ni umunsi kuko bwoca ejo ni buca gutya hama hatwika. Hii siku yenyewe bila kuleta kuni ama nini, si hiyo siku itachoma. Imana ifitiye umujinya ivyaha, izatwika. Umunsi wayo uzaba ari umuriro. Mungu ana hasira kwa dhambi, atachoma kwa siku hiyo. Gukiranuka ni uwamenye guhunga umujinya w'Imana. Kuwa mwenye haki ni yule ambaye amekimbia hasira. Kuzirikana kutemera ko yobabwaho n'umujinya w'Imana, ni kutokubali ili hasira ya Mungu iwe ndani yake. Gukiranuka ni ugutsindishirizwa ku munsi w'amateka. Kuwa mwenye haki ni kushindishiwa katika siku ya hukumu. Umuntu akiranuka, mtu anakuwa mwenye haki wapi? Umuntu akiranuka muri politike, mtu anakuwa mwenye haki katika siasa, umuntu akiranuka mu bukungu, umuntu akiranuka mu idini, mu kanisa, mtu anakuwa mwenye haki katika kanisa, umuntu akiranuka mu bwenge, mtu anakuwa mwenye haki katika hekima. Ivyo ngivyo nibibasha kubazohesha Imana icubahiro. Hiyo kama inamtukuza Mungu, bikaguhesha umugisha, inakupea baraka, uwo muntu azaba ageze ku musozi w'Imana. Mtu huwa atakuwa amefikia mlima wa Mungu. Uwo muntu azaba ari ku musozi w'Imana. Mtu huyo atakuwa amefikia mlima wa Mungu. Ari ku musozi wera. Mtu atakuwa amefikia katika mlima mtakatifu. Azaba ari mu ihema ry'Imana. Atakuwa ndani ya hekalu ya Mungu. Uwo ni uri ku musozi Gerizimu. Huo ndiye amekaa ndani ya mlima Gerizimu. Ku musozi Siyoni. Huo ndio ako katika mlima Sioni. Iyo Siyoni ni itorero rya Kristo. Hiyo Sioni ni kanisa la Kristo ulimwenguni. Ni itorero rya Kristo. Ni kanisa la Kristo. Bavandimwe bene data, wa ndugu wapendwa, kwegera, kumkaribia, cyo nisobanura gusa igice cya kabiri. Nasobanura igice cya mbere n'icya kabiri. Nimetafsiri sura ya pili na ya kwanza. Igice cya 15 isura ya mbere n'iya kabiri. Ni sura hiyo ya 15 na sura ya kwanza na ya pili. Niyo mstari aya yose ndayirangije. Ni hiyo nimemalizia. Tundu turimo ndaturangije: gutungana, gukiranuka, kuwa mwenye haki, no kuba ku musozi w'Imana, na utakaso na kuwa kwa mlima wa Mungu. Ababa ku musozi w'Imana, walio ndani ya mlima wa Mungu, wemerewe kwegera uwo musozi w'Imana, walio kubaliwa kumkaribia mlima wa Mungu, azaba afite iyo condition, atakuwa na condition hiyo, azaba ateye gutyo, awe hivyo, azaba afite ibyo, awe na hizo. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Turishimima. Muve hasi dusenge. Inukeni tuombe. Yacu gitare gikomeye, Yesu turaguhimbaje. Haleluya Baba. Dushimiye ku mukutano mwiza, dushimiye ku mirimo myiza, dushimiye ibiraha, dushimiye ijambo ryawe. Turagushingije Yesu, turaguhimbaje. Singizwe mwami w'abami, ushigwe hejuru gitare gikomeye. Ndagushimira kubw'iteraniro ryera, ndagushimira mwami data kubw'uyu mukutano, ndagushimira kubw'imirimo myiza, ndagushimira Yesu Kristo umwana w'Imana, ndagushimira Mana isumba zose. Duheshe kwegera urusengero, duheshe kwegera Imana. Mwami data ntawo kwegera atari muri Kristo Yesu, kuko wafashe Kristo umushyiramo zose. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uja kwa data utamushanye. Yesu Kristo umwana w'Imana, twifuza kukwegera none mwami data. Turasaba ubutungane, turasaba gukiranuka mwami data nyir'ibiwera wa Israeli. Turasaba kugendera mwami Yesu nyiriwe mu bitunganye mwami data gitare gikomeye, kuvuga ukuri ko kuri mu mitima yacu. Yesu Kristo umwana w'Imana, heza gira uyu mukutano, bohora imitima y'abantu, kiza ubugingo bwa benshi, bagirire neza Yesu Kristo umwana w'Imana isumba zose. Reka gukomera kwawe n'imbaraga zawe zigaragare muri twebwe, uduheze ubutungane, tube muri Kristo neza, tubemo neza, duhagararemo neza, tugumemo neza, tugenderemo neza mwami data nyiribihe, kugira
kugira ngo tube turi muri Kristo, kugira ngo tube turi mu Mana. Uri muri Kristo Yesu ari mu Mana, uri muri Kristo Yesu aba yegereye ihema ryawe, uri muri Kristo Yesu aba yegereye ahera hawe, umusozi wera. Mwami data gitare gikomeye, ndagushimiye Yesu, ndaguhimbaje kubw'ijambo ryawe. Reka ribe mu mitima yacu, reka ribashe guhindura, rihindure Mwana imitima, rihindure ubugingo bwacu, rihindure uburyo tugenda mu itorero, rihindure uburyo tugenda dusanga Kristo, maze Mwami data tubashe gukora Mwami Yesu nyiribihe ibyo ushaka kuba mu rusengero, kugira ngo duhabwe umugisha nawe, kandi tubashe Mwami data gukora ibyo wadutegekeye. Urakoze Kristo Umwana w'Imana. Hesagira imikutano, hesagira Mwami data wa bose bitavye, hesagira imirimo y'amaboko yabo, hesagira imitima yabo, hesagira Mwami data amago yabo, imiryango yihesagire, hesagira Mwami data igihugu, hesagira Mwami Yesu ibikorwa byose, hesagira iki gicaniro, hesagira ikanisa, hesagira imikutano. Mwami data nyiribihe umugisha wawe n'amahoro bigwirire muri twebwe none n'iteka ryose, ni mu izina rya Kristo dusenze twizeye, amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gukomezwa n'Umwuka Wera ibane namwe none n'iteka ryose, amen.